تماشاوانین هیجا دم باش هف پیوینه که نو جوارا من آماده کریه روژا 8 ماه 12 سال 2024 سروک برای سوری بشار الاسد رویا و بالرفا ویرا ادی داوی لحکمرانی مالباتا اسد هات که 53 سالان سوریه حکم کربون پشتره حتی شی یعنی هیئت تحریر الشام دستانی سر دستلاته و نها ادی بفرمی سوریه بریوه با حکم دکن چل پیشیا سوریه هیا سوریه بر بکوفا دچه پرسا هری گرینگ ده سر هر کسی ده اوه ازه پیش روژا سوریه به دکتر منظر ماخوس را گوتو بیش بکم او یک جه دامزرینرین اتلاف اپوزیسیون سوریه و کسایتیه که اپوزیسیون یا ناسکریه دکتر منظر ماخوس جه پاریسش فرانسا لگل منه دکتر دمات خوش به بخیراتی سپاس سرچاوه دكتور سوري بر بكوفا دتشا من حسكر بفي برسي دست بيبكم نعم هذا سؤال كبير بالتأكيد ولكن اره بيگومان اف برساكي مزنه لوكا امزان انها لغوري روش نو ينكو قومي نو و بحثوان كر دماكو دستا رزگاريا الشامي حتى شي او پراسونا سربازيا مزن كر وكا امزان انجباجار حلبي دست بيكرو پاش گهشت حما و حمسي و حتى شاميجي براستی اف اپراسیون به حسانی که مزن پیکات بو تکسی چاوری ندیکرو خونه که مزنا گل سوریه بجیهاد کو ده داوی ده کارین جه رژیم دیکتاتوری یا بشار اسد رزگار ببن کو وکی امزانن بلس بر روسیای و رویا انگو اف کتوارنو راستی که به همپایا وککو گلک جه شنین شامی وصف دکن دیاریه که چاوری کری بوکو جه اسمان دا کد بگومان قنجیا مزن ود گرش بوی دسته رزگاری شامی حتی شکو اف کار کر و هر وها اف کشه سوریه با آوه که مزن گوهران ام دکارم ببیجن که نیو ایشا گل سوریه بکیمانی تکلداری رزگاری کرن بو جه رژیم دیکتاتوریا بر جهوله رابو لی اف نه همو پرزگری که آلی دویم کو گرنگی وی جه آلی یکم نکم ترلی اوا کو تشه دولتا سوریه کو کار جبوی آوا کرنا وی تکرن ده چاوا با گلو ده دولتا دزگاه یا ساداتمندی و کویا هر کسی لبر قانون و کویا درفتان با اف خواسته که گل سوریه یکو زیدتری 900 سال جراحات بو مستاندن اف برزگری که سرکه ام باور دکن که سرکرداتی نویا سوریه پشتی لوشاندن رژیم بشار اسد ده وی مجاری لبر چاوان بگره چکو باش زانه که گل سوریه به همو پیکاته نو خواه داخوازیه که سوریه که نو کو اف گل جبوی چندین 10 سالان جبه پار هات بوشتنان گو اف آستنگیو هر وها گروه براستی دبا کو تکلیا وی به مجار دویم رهبه ده دربار آسویا آرامیه براستی گلک خالین کو ام جولی گوتو به جوانه با آوه کی خورد گریدایی هفودو نجبر کو باشرو جا سوریه تکلداری آسوین آرامی و آستاشیانو هی گرنگتر خواسته کو هر وها بریارداری ایراده یا نوی جبوی آوا کرنا وی دولتا نوی سوریه یا راستیه دا اف دا خواه همو گلی سوریه یا وکی دا آخفتنا و دا جی اشارت به هاته کرن از نتن اجدام شورا شیوه کو دا سال 2011 و دست بکر تکلداری اپوزیسیون سوریه ما لی جوی دا می وکو از خورت کی نوگهشتی بوم دا قوناغ آمادهی دا تکلداری وی بوم جبر کو از لنافچه که کو به هجاری و نبونی و دهات ناسکرن دجیان بو گلک برزگری که انجواکی هبون کو ویگا جی نجه بحث کرنا وانه لی بله افتی ویواته کو از دجینگه که وها دا مزن بو مکو خلق خمخوری گهداری کرنا روشه بون واته کو گل سوریه دروشه کی چیتر دبا لوما بر هما وی روشه دهش منو خیالا منو همو رفتارین من دهیا تاوی کو جیانا من جیانا که زانستیا خرویا لی جدما کو من بکالوریا ورگرد من حمودم لدر وی ولاد در باسکریا بسدما وی او جیوه که کو پشتی تفگره رستخینیا کو حافظ اسد بو سروک بزندیتیان مریتی هاتبو خواستن لمن کو از بزندیان مری بیما گرتن وکلیه
کارێکە و divê li ber çav bêgirtin. Ne bi rasthattinî bû. Yani ji ber ku tevî ku ez dûr bûm, bêguman çalakiya min divê çarçoveyê de di zivirî û rejimê ez wekî dijminê xwe didîtim ji ber ku ez li herêmeke diyarkirî bûm ku jê re digotin piştgîra rejimê. Ji boî min ti komeke diyarkirî nîne ku bi awayê yan jî awayekî din tê wasifkirin ji ber ku gelê Sûriyê bi hemû pêkhatiyên xwe yên civakî, mezhebî, nijadî ve hemû daxwazkareke avakirina dewleteke nû ya Sûriyê ne li gorî pîvanên ku niha em van li piraniya welatên cîhanê cî bigire li hemû welatên cîhanê qet nebe welat pêşketî yan cîhan wî nas bike. Ev astengiya mezin ew ew jî ku me dikişîne ser axiftina li ser çîroka asûyên aramî û ewlehiyê li Sûriyê herçende bilez be jî ku têkeliya wê ya mezin bi xala yekem re heye ku têkeldarî wê be. دكتور منذر بله ام برسي ما قالكن دكتور العمل الذي قام دكتور برس قالكن ازي ببرسن تو يك جدا مزرينارن ائتلافي بوي تدوي باوري دايكو ادي بيوستي بائتلافي نما وبيوستي خو حل بكي بێگومان پرسگرێک ne ew ku ev kes yan ew kes qayîl be ji ber ku divê em pêşhatên ku qewmîn li berçav bigirin êdî di qonaxa bê de cih ji îtilafê re nemaye ji ber ku îtilaf li ser bingeha desteyekê ji destên opozisyona fermî û naskirî hatiye avakirin. Di konferansa Merakişê de ji destpêka şûreşê ve kar di nava van salan de berdewam bû ez jî yek bûm ji şanda danûstankar ku li Cinêfê kar dikir li ser bingeha lêgerîna çareseriyeke siyasî di navbera opozisyonê û nûnerên rejimê de ku bi ti encamekî bi dawî nehat. Me çendîn sal di karekî de derbas kirin ku nêzîkî bêkêriyê bû. Lewma nûnerên netewên yekbûyî hebûn bi El Exder İbrahîmî ve dest bi kar kirin paşê dîmistora hat û heta Kofi Annan jî di qonaxek ji qonaxan de piştî wê dîmistora hat û niha gêrpidersin dibin çavdêriya netewên yekbûyî de heye. Ev jî formûleyeke pejrandiye û gelekî giring e ku ev proseya siyasî dibin çavdêrî û serpirşiya netewên yekbûyî de be. Tê tişt destan nehat tê bîra min ku me bi dehan belge amade kirin ku şandina netewên yekbûyî wan ji me xwastibû ku têkeliya wan bi asû bingehên proseya veguhêza Sûriyê ve hebû ji ber ku rejim di bingehê de biryar dabû ku hevkariyê neke. Ji boî gihiştina ti çareseriyeke siyasî yan veguhastineke siyasî pirsgirêk veguhastineke siyasî bû me best ew bûye ku ew jê re tê gotin proseya têkbirinê yan jî sabotajê weke di zimanên biyanî de tê gotin ji bo her helwîsteke siyasî bike. Wezîrê Derve Welîd Muallim di rojên berê de ev yek anî ziman û got em ê wan bi hûrgiliyên noq bikin heta ku serê wan gêş bibe. Ev armanca rejimê bû. Bi eşkere û neeşkere loma prose nedgehişte encamekî ango îro em li ber rewşeke nû ne êdî rejim nemaye tiştê ku di navbera opozisyon û rejimê de hatibû danîn danûstandin bû. Lê aliyê têkildarê vê mijarê di pilaya yekemîn de ku rejime ku em helgirên xem hêvî her wiha projeya guhertina wê ne yanî proseyeke siyasî ya rasteqîn li gor daxwaziyên gelê Sûriyê ew qebûl bikin. Lê ev alî niha nemaye ango her tiştê din li ber vê garantîmayê hatibû ava kirin êdî nemaye. Ev têkildarî îtilaf desteya danûstankar û hikûmeta demkî ye ku hatiye ava kirin lê niha em wek dizanin hîn jî li ber xwe didin û çendîn sal kar dikin ji bo dîtina cihekî ji xwe re û bandora wan e ez li vê derê piştrastî dibêjim. دكتور ترسي وياك هيا دكتور منذر برسين من قالكن برسين من قالكن براسي برسين قالكي جرينجن جيش بو خلكي قالك بيوستن ترس بكرتي تبرسفين بدي ازي قالكي ممنون بم ترسي وياك هيا كو سوريا بيش روجه ببا سوريا كإسلامي هذا سؤال كبير بالحقيقة لأنه براستي اف برسكه مزنه جبر کو بێگومان ام ئاراستەیەن سەرکرداتیان و لە سووریە دشۆپینن حتا نەخاست مەدەما کو بە ئەوەیەکی ڕوون و ئەشکەرە ئیفادەیە vêyekî hatkirin di hevpeyvîna ku Brês Ehmed Şereh bi kenala Erebiyê re kir û
باوەیەکی باش و هەفسەنگ مژارەانی هۆلێ. براستی ئەز و gelek welat parêzên Sûriye em vê dîtinê matmayîman ku ez dibêjim temame yan nêzîkî temamê ye gotinên Birêz Ehmed Şerewêniyeke rastînin ji bo lêgerîna li dewleta dadmendî û azadiyê, dewleta qanûn û derfetan û avakirina dewleteke modern û pêşketiya Sûrî. Ango eva ev faktûreyeke erênî bûye ku ez yek ji wan Sûriyanim ku hest bi razîbûneke kûr dikim, tevî ku wê paşxana ku em dizanin û wêneya berê di derbarê wêyekê ku aliyên opozisyonê nemaze komên çekdar ku li ser bingehên îdeolojiyên giştgîr hatin avakirin bêguman her tim dûdilî ji wêyekê hebû ku hin kes li pey dewleta îslamî, dewleta xîlafetê yan dewleta şerîetê yan jî tiştên din digerin. Ti kes ne li dijî bicîhanîna şerîeta îslamî ye, bidîtina min îslam ew ole ku tekastirîn ole di nava olên ku em wan li cîhanê nas dikin. Têkildarî siyaset û civakê bi taybetî jî di warê exlaqî de exlaqên ku di kûrahiya îslamê de hene di olên din de nayên dîtin. Ez naxwazim giringiya olên din kêm bikim, çi Kiristiyan be yan jî cihûtî be, ji ber ku di bingehê de ji heman çavkaniyê hatine û di bingehên xwe de nêzîkî hevin bi hin cudahiyan ve ji ber ku hemû di serdemên cuda da hatine. Eger ola cihûtiyê yekem ol bûbe ku berî çend hezar salan hebû be, ango ev serdemeke kevne û şop û bandora wê li ser jiyana xelkê û civakê heye. Ola Kiristiyanî jî weke em zanin piştî ji dayîkbûna Hezretî Mesîh ji berî zêdeyî 2000 salî hatiye ew qonax cuda ye. Lûma hin taybetmendî hene ku ola Kiristyanan cuda dikin. Ama ola İslamê berî zêdeyî 1600 salî di rewşekî lapnû de derketiye holê rengvedana wê qonaxê bû. Ango di bingeh de rast e ti kes dijberiya vê yekê nake. Lê divê rewşa serdemê li ber çavan bêgirtin. Em di serdema teknolojiya pêşketina zanistî û aboriya dijîtalî û aboriya zanyariyê de new cîhan vekirî de yanî weke gundekî vekiriye û aboriya cîhangeriyê heye. Ango em di rewşeke tam nû dane divê her sîstemeke siyasî li Sûriye em cihê li tê dane li derdora cîhanê be ku divê rewşa aborî siyasî hemû cîhanê wê rê bide wê û pirsgirêkek nebe tê de. دکتۆر مەزر تشتێکی دەن سیستەمە هەری باش بۆ بڕێوەبرنا سووریێ چه سیستەمە دکتۆر نام گوت و بێژ لەسەرێ هەنێک دبێژن لە مەرکەزی هەنێک دبێژن ئۆتۆنۆمی فەدەرالی کۆنفەدرالی لە گۆر نەرینە تە باشترین سیستەما سووریێ وێ چ بە براستی ev jî pirsgirêkeke ku têkheldarî pêşketinên siyasiyên cîhanê ye. Em ji çendîn deh salan ve eva tê bîra min û baş tê bîra min ji destpêka jiyana xwe ve dema ku ez hîn ciwan bûm rêbazeke neteweyî hebû dibe ku yên din wê bê neteweperestî binav bikin li Sûriye û li hemû welatên Erebî bi dîtîna min ev jûre dîtin ji bo reftara bi pêkhateyên gelê Sûriye re dema wê derbas bûye. Loma di van deh salên dawî de têzên nû dîtinên cuda derketin holê ku bi wê pêşketinê re diguncin ku li Sûriye û cihên din qewimîne. Lewma behsa konfederalî yan federalî yên din tê kirin di vê navberê de Herêma Kurdistana Iraqê ezmûnekê pêşkêş dike ku hêjayê giringî pêdan û xwendinê ye. Ji ber ku dikare weke mînak nimûneyek be ku em jê re fêm bikin û ne kopîkirin be çunki rewşa her welatekî jiyadî cuda ye. Lê niha qebûlkirineke zêdetir heye ji bo cûreyekî xweseriya pêkhatên demografîk û mebesta min yên neteweyî ye. Li gorî pêşketinên nû yên cîhanê ev tê wate ye ku ne tenê divê cûreyekî xweseriyê de birêvebirina wan herêman de hebe ku astengiya demokratîk pêktînin. Lê divê îmkana dayîna azadiya tevayî bi van pêkhateyên neteweyî yan demografîk re hebe ku
ژیانە خۆیان چاندی بووی ئەوەی بڕێوە ببن و ئەو دخوازن. ئەڤ ئەزمونێکە جیهانیەک و لە هەموو وڵاتین جیهانی هەیە لێ ڕاپرسی لەوان هەرێمان بڕیارێ لەسەر دەدەکا دەبن ڕووناهیە وان دیتنێن و هەنەدا بە تەکەسکردنا لەسەر وەیەکێک و چێترە ژە هەمویان ڕە چ ji بووی هەموو گەلێ سووریە یان ژی ji بووی وان پێکهاتەیان. وەکە ئەم زانن و پێکهاتێن ما گەلەکن و ئەڤ ژی کەسینە نەڤەشارتینە. پێکهاتەیە گرنگ پشتی پێکهاتەیە عەرەب پێکهاتەیە کووردە. پاشی پێکهاتەیە ترکمان و پێکهاتەیە ئاسووری یەن دنجی هەنە ئەڤ ژی لەسەر ئاستە دەموگرافیک. لەسەر ئاستە جڤاکی و مەزهەبی ژی پێکهاتێن گەلک هەنە و مخابن ئیرۆ بوونە ئاستەنگ. سەدەماوی ڕاگەشیە تایفیک و ڕژێمێ چێکریە. وێ ڕژێمێ پرۆسیا لەشکردکردنە پێکدانی و ژێرە دەگوتن لەشکردکردنە تایفە یان ژی ژینگەهەکە جڤاکیک و گرێدایی وەیەدا و لە دووراوێ کۆم ببن و بەرەڤانی دەبەروێدا بکە نەتێنێ ئەڤلێ داک و وی وەکە مەرتاڵێکی بکاربینە دەکە و خەپێ بپارێزە ئەگەرنا بەرژەوەندین وان بڕژێمێرە نەبوون. ئەڤ لیستکێکە مەزن بوو جوورەیەکی ئالوزیە تایفی دەکریارێدا چێکر و ئەم ئیرۆ باوەیەکی کارەساتبار بەرەوێ دچنن. بله دکتۆر منزر دە بەحسا کوردان کرد خوا میش دخواست وێ پرسێ بکەم تزانی یانی کورد ji hemû mafên xwayên netewî kulturî ziman mehrum bûn li Sûriyê yanî mafê Kurdan çawa dikarin Sûriyê were parastin yanî çawa Kurd dikarin piştrast bin li wê Sûriyê bijîn weke neteweyê duyem Kurd çawa dikarin mafên xwe biparêzin yan jî mafên Kurdan çawa dikarin bên parastin دەبێت چ وەرەکردن؟ ئەرێ پرس زەڵاڵە من بگشتی بەحساوی پرسگرێکێ کرد پرسگرێکە چارەسەرکردنا وان ئاریشێن و تێکیلداری پێکهاتێن دەموگرافیکیان ژینەتەوێن جدانەش بەرک و لە سووریێ یان لە وڵاتên عەرەبیەن دن لەسەر ئاستا دەموگرافیک پێکهاتێن دنجی هەنە مەگوت و پێکهاتەیە کورد گرنگترین پێکهاتەیە کورد بە قەوارەیەکە مەزن هەنا و هەروەها دویەم پێکهاتەیە پشتی پێکهاتەیە عەرب نەتەنێ لە سووریێ لێ لە تورکیە لە عێراقی ژی هەنا جەنابێتە ژی هەرێما خۆسەرە کوردستانە عێراقیە ئەڤ نمونەیەکێک و من گوت و دووبارە دکەم هەروەها ڕێژەیەکە زێدەیە پێکهاتەیە کورد لە ئیرانێنە ئانگو چار دەوڵەتên جیران هەنەک و ئیران تورکیە سووریە و عێراقن و کورد نەتەوەیەکە ناسکریە و خەدی دیرۆکە لێ پرسا من ئەوە چارەسەر ji بووی پاشە ڕۆژێ چییە؟ ئەس باوەرم لە هەفکردنێک هەیە و ئەم ئاراستێن ئۆپۆسیۆنێ زانن تک کەس نەڕازی نینە لەسەر وەیەکێک و پێکهاتەیە کورد و پێکهاتێن دن مافên xwe وەرگرن ئەرێ ڕاستی ستەمەکە دیرۆکی هاتنە لێبەلێ ئەڤ نەڤەشارتیە نەها چ لە سووریە یان لە دەوڵەتێن دن ئەم دەست وەرنادن چاوانیا ڕەفتارە ئیران یان تورکیە یان عێراقێ بووێ پرسگرێکێرە ئاکو ئەم زانن و من گوتیە ئەوەکو ئەزمونێک هەیە هێژای گرنگی پێدانەیە دکارە چارەسەرکردنا پرسگرێکە کوردان نەخاسمە لە سووریە سوود جێبێ وەرگرتن یانی divê û mafê Kurdan e li Sûriyê ku hemû mafên xwe yên civakî û siyasî û çandî bi azadiyeke tevahî bikarbînin. Ez li gel te me ku ji bo çendîn deh salan ji van mafên xwe hatibûne bêparkirin. Niha, li hev hatin li ser vê pirzgirêke heye bi rastî jî divê ev yek di dawiyê de li ber rapirsiyan bêdanîn ji bo diyarkirina vîna gelê Sûriyê di reftara bi pirzgirêkên pêkhatên netewîyên cuda re. Lê bi dîtina min çarçove zelal bûye û bi baweriya min li hevkirinek li cem gelê Sûriyê heye bêguman ne hemû bi tevahî. Ev di dîrokê de jî rû nade ne li cem me û ne li cem yên din jî lê bi baweriya min piraniya gelê Sûriyê nerazî nîne li ser wêyekê ku Kurd û pêkhatên din mafê xwe yên rewa wergirin. Çi têkeldarî yan jî yên çandî bin yên perwerdeyê bin. Her awayî ez bi dîtina xwe eger hin ji van pêkhateyan bixwazin dibistan yan xwandinê tewara zanîngehan bi zimanê xwe damezrînin tu ziyanek di vê yekê de ez nabînim lê divê bi pragmatîk li ser pirsê bêfikirîn sûda
چاندی و زانستیا ویکه چیه؟ به باوریا من وکه زانن کو د جهان کې د کو حتی زمان عربی کو پیکاته مزل سوریه جی دگره بیگا جعالی زانستی و تکنولوژی و رفتاریا بازرگانی و آبوریا نونتوی پاش دمایه نها زمان سرکه ناسکرینه انگلیزی به پلی یکم و فرانسی جی براده کی کمتره زیده 30 سالانه لفرانسای از دجیمو از دخوازم که همو لیکولینرین فرانسایی به همان آوی لألمانیا جیکو دولت که گرنگ جعالی آبوری و گرنگیا جو استراتیجیک و لأوروپای و هر وها دورن لأوروپای جی به همو لیکولین وشان لیکولین زانستین ده 2 سال نامه که درد کهون بزمان انگلیزی او بکارتینن یعنی راستی نتوی هنه که دوی حولا رفتارا بوان را به داین لی اوی که ناگهین که جعالی بنگهین و اف همو پیکاته نتوین دبگراتیف ما فیوان هی دجیان و خواندن و چاند و فاکولتین خدا پیرو بکن. دکتور منظر کرد دکارن ببن خودی اوتونومیا که لسوری؟ انه في حالات من هذا النوع دروشك وهذا وك ازمونه جهاني دفي اف بروسال برا برسيه كو همو جل سوريا لو خبغرا وردانين بتكسكرنا لسر جرينجيا ديتنا بيكاتيا كردي بخوا اگر اف بواجو درا برسيه درباس بو اصلنگي لبا پرانيا جل سوريا نبون وكد هر بروسيه كديمقراطيك دروده ده كردوي تشتكو بخازه بدز بخن لی پرسا مزن اوه گلو دوی هرتم برجواندین حمولات لبرچاو بین گرتن گلو برجواندی اوه کو قوارین دن بین آواکرن کو پیکاته کرد لپیشیا وان به جبر کو جعالیه هجماری و پیکاته دویمه دبه کو پیکاته که دنجی بیتو ببیجه اجی دخوازم خسریا من هبه بیگو من افده ببه صدما انجامین کو از باور ناکم لگور پیویست ارینی بن لی از دوباره دکم وکل همو جهانتی پیرو کرن و هر پروسه که وها کو تیکلداری باشارو جاولات بگشتی و گلجی به تواهیه دوی لبر پرسیه بیدانین اگر تشت جعالی پرانیه و هاتا پجراندن یعنی دسر 5 صدیره دوی وک متوده که جبوی دا خوازیین کو اف بیک هاتا جی بی پار هاتا نهشتن بی پجراندن گلکی سپاس مالا تاوا زور سپاس دکتر منظر ماخوس یک دامزرینرین ائتلاف اپوزیسیون سوری جه فرانسا پاریس میوان مبایی مالا تاوا دکتر سپاس جواره جی سپاس بواجی تماشاوان نیجا و تماشاکر حتی جاره کدن بمینند خوشیده و بخاطری و